full episode Ilocano Love Storya. Kastadyak pa ilang patyan. Tiyan niya. Nga inaklon mo ti ayat ko. Idin to ta, nakurapay aklaan. Asus, anya na ko rapay. Pudno mat, kita may saak lang anano mo a cameraman ti local TV channel nga ayan ta. Anya ko maita. May saak lang mat anan mo a TV reporter ang crewman. Oray san kang agtrabaho. Mabalin, tabak ng ti pamilyayo. Ay, Demar, saan ati kasasad iti biyak ti may saat tao ti pagrukudak nga gaya? Risa, Kan kayat ko amasurot ti pagasmag. Oray no saan ini akayat ni mama amaskom ti alaga korso. Saan nakanalaptan? uwan nga rod. Kan saan lang aday ta ti pagasmag? Oray ti modeling. Ket bagay mo launay ti may sa modelo. Ngam, sumaronon to daytan. Ipapas ko pa iti kinat TV reporter ko. Uwan Kat oray si kamat. Mas daawak. Takinamas ko mo ti sinurot mo trabaho. Idinto ta at dapay may sa kurso nga lepas mo. Ti veterinary. May saka nga animal doctor. awan mo't parikot. Tadamat oras ko iti dayta. Sa bagay. Oh, anya. Amok, mabisin kan. Mapantapay ag dinner. Kalpasan na. Itulod ka ni J. Balayo. Amangan no madandanagan manan ni mamam. Okay. Sinalpag. Nagkuyog man ang dadimar kan Risa. Nakaragraksak ta. Kaslangat dan nagkinawatan da kajay. Dajay. Kalpasan ti panaggapoda iti parke. Napantanangan iti may sa restaurant sa intulod ni Demar de Risa. Salpak di kastoy. Anya nga tati sana pangaitan ni Risa kanyak. Kat mas baknangak ng daya kameraman apulpul. Ngam saan? San ko ay palubos. Ngatiwan nak daya Demar itayat ni Risa. Oray anyat mapaspasama ka. Masapol asya di makaikot kan Risa. Punakat, aday jay manin Demar a cameraman amamirmiraot ti kaduam. Natural mama, takadwak iti trabaho. Kaduam lang ata iti trabaho, wano addan nagkinaawatan niyo. Ada ka di dakas na no bilang kasta mama. Baro ni Demar, balasa kakmat. Saan akas tati inarapaap ko akita ti biyag ti lalaki apaki asawaam? Ngam kasano na isumot ti pakariknaki ti panagayat mama. Anya? No anya kiti tinaknakan mo, taday tati kurso nga inalab. Iso ti kayat ko mama. Ay, adula amin, minamaag arason. Mama! Kay kayat ko pa'y ni Rex tabak nang da. Ken nagtaod iti mararaam a pamilya dito'y lugar tayo. Ni Rex sa bastos kan drug addict mama? Reza! Sorry mama. Ngam jak magustuhan ti ugali da ya Rex. Kanapay ada kayo ti agpili iti ayatek. Saan ana in kalintigan da ita mama? Uray awan makias asawa no kasta ti kayat yung mapasama. Anya na nagkasata, Krisa. Tasyak ti inayat na. Wan, awanan sa pulagbay. Sikati ng tudkir kan inspirasyon kanyag. Sikati ng maris itibiyag ko. Nagbalin ang maris rosas kapukin ka. Wan, Risa ayat ko.
Nagmaris rosas ti biyag ko, gapukin ka. Ket no sikat ti mapukaw ko. Sigurado nga agmanto ti lubong ko. Ket sapay la kuma, taagbalintaan na tibkar, amang saranget kadag iti dumteng abangan iti ayan ayata. Agbinulig ta, amang doprak kadag iti alawig, amang rakrak iti ayan ayata. Amo, Risa, nagkasat ka man. Kan apalan ka na unay. Anya? Anya ko mati apalam kanyak. Agpada tamad na pintas. Nagkasat ka kan apalan ka, gapukin Demar. Anya? Nagtalaan ti apalam kanya. Uwan, Risa. Nagsingpet kan gwapo. Nga masurunak ka ni mama. Ne, apay. Akasang? Kaya't na ani Rex, di pakiayan etak. Gaputa nagtaod ka no iti mararaam kan bak ng apamilya. Sus, at nung nagpresko. Kasla kabaalan na agatangan amin ang banat. Kan, drug addict ko nama. Anyamot na ni Tita Margie. Ay jay paimot abastos ti kayat niya. Yakman amok ka ni mama. Super materialistic ni mama. Ado tiyam amok nga ina, kat saan mo takas jay? Kaadwan na nga ina, iti dati pamalubos iti anak da nga agpili iti kayat da pakiayan-ayatan. Nang runa ti pakiasawaan da. Saan akas ka ni mama? Isupay ah. Kan saan mo ta kinabak ng lang kat tinapatag iti tao? Sana kasta ti pagrukudak nga agayat. Pudno. Agad nagkakan Rex. Ang mga no pagaramidang nakaitidakas. Ay, jak mo ti panubos sa friend. Matayak pa'y nga mo na, sakbay nga agbaligi day jay, no adaman dakas a panggat na. Nasa pa kabimbangon, Risa. Adda ka di manin photoshoot yo. Mapamikitaan no ada mabaliwan ka nagiti in-shoots mi ikin ni Demar iti kalman para iti dokumentary mi. Talagang enjoy yung ti panagkuyog yo iti dayjay alalaki. Naragsak kami iti aramidan mi, mama. Trabaho lang da ito'y, mama. Ay, saan ko nga amukan ka? Ay, apay ka di akasta kayo. Awan pa'y pakaragsakan niyo, at. Kan, ada sa balya project mi ikin ni Demar. Anya dayta. Ada nang kontak kanya kag balin a model iti i-promote na a product. Anya? Dakal ti offer da kanyak, mama. Kliyente matlaan ti TV channel nga yan ko. Ay, saan nakakontento iti dayta trabaho? Mama, bay andak ko malaan. Saan nyo ka di agayat anaragsakak mat nga anak nyo? Kasla sandak nga anak iti kastang aramidan nyo. Dituyak anaragsak. Akin enjoyak. Ay, gaputa kaduam dayjay alalaki nga ambisyoso. Mama, anya kayo ka di. Dakal ti offer kanya kiti daytoy. May sak a model, amang i-promote, iti produkto da. Ngam no ni Rex ti pakiasawaan. Saanan anas kan nga agtrabaho ka, Risa iya? At dayta kayo manan. Diyak kayo ti kasta nga bagbagayo. Diyak kayat, nga agur urek tulaeng iti mayawat kanyak, inton siya kung ti makiasawa. Anya? Di kayat ko, adda ka bukbukudak a kwarta. Iti kasta, magatang ko ti kayat ko nga awan isidsidir ti agbalin nga asawa. Anya? Wan mama, kan mabalin ka di? Saan nyo nga idildil kanyak ti tao asaan ko akayat? Mama, nabaligtadan ti sitwasyon kadda kayo ti agsaan iti saad ko. Kayat yo ka di matakasta ti mapasamak, alaman? Ah, Uraan na ti bagbagayo, mama. Sorry, nusukirin kayo ti daytoy. Saan kong isagmak ti ayat ko iti dayta ibagbagayo at tao. ah. Sige, mama. Adan ni Demara mang sukon kanyak. Bye, mama. Saan kung maipalubos? Adi taama mirmiraot alalaki ti pagtinagan ni Clarissa nga anak ko. Adda ka din ni Risa, Tita Margie. Pasyarak ko ma. Kapampanaw na launa, Rex Iho.
Taadan sa kanu aramidan na dokumentary para iti trabaho da. Kasta ka di. Ket, kadwa naman ang dadya kameraman na polpol? Kapilitan. Ta iso lang aruti kadkadwan. Nang runa no ada coverage ti TV channel nga ayan na. Napay kiti ada jepay tinapili na trabaho. San ko man nga am. Nagado a kurso a mas bagay kan kuana. Kas ko ba iti stewardess? Una, bagay na launay tanatayag kan napintas. Awagam laangan. Ay bagam kan kuana akayat mo apasyaran iho. One day na. Sige. Stop ay rod. Bye. Sana mabalin asap pali ti makaikot kini Risa. Awan pa'y tinarigagayak adyak nagunod. Inawis na kamanan ni Tipar, Rex. Wan, Anya ka di ti pakariribu kam launay. Di ka di project tayo iti madama. awan parikot ka dagitig gamta project. Anya nga ro ti pagbarbarte kam. Di Risa. Anya? Aging kay tanjak pa lang may boss sa panunutan. Ama isa lang ama mirmirato at kameraman tinangati kanyak iti poso na. Amom Rex. Namuak a silent millionaire mat gayam na di ademar. Anya? Hobby, uno passion na lang ti trabaho na ita. Past time na. Nangalala amat iti dayta chismis. Nagturpos mat gayam na di iti kolehiyo. Kas veterinary kan mas kumpay gayam. Anya kumano kasta? Abdayo ti pagkamatan na kanyak no kinabak ng ti pagsasaritaan. Amok mat kat di dayta. Kanay siya. Uray ko nam anakaturpos iti kinadoktor iti ayop. Anya kumatimbak nang na. Okay, santa na pagsupyatan dayta. Ay, adangarod maaramidam, isot kayat ni Risa. Adda. Anya? Iso ti planuan taan na saya at Rod. Anya akalukwan ti pampanunutan. Di mo kumadadailan ti biyag mo, gapula iti dayta. Anya kumapay ti serserbi ti biyag kanyak nung mapukaw kumatikapatgan agamang iti biyag ko. Sige. Wanan. Ang nusakti si ka, ibawin ko lang ti imatang ko iti sabali. Nalakalaang ngay bagaday tarot. Ngam sa nakaskari ng aramidan. Kan awan tumat lang ti ragsak mo, no gunudem, babanti persaan. Saan kan tumat lang ang naragsak? Rod? May saka nga engineer. Ado ti babae ako mamkamat ken ka. Kas kumakan ni Maris. Ni Paechona. Agkurso na dalaunay dagi jakin ka. Wan, amok. Ngam ni Risa, tinagpitikan ti bosok. Wan, ang kasano nga ron no saan mo ta nagpitik ti puso na ken ka. Alaman? Salpak. Sige din, aginumtan. Tabaring malipata kita pagdarikmat ni Risa. Okay, ini awanan inuman ta. Waiter, duaman pa around dito. Sa di naman nga tanti na kadandanunan ti anak ko. Awan pa'y laang. Iti kanayon da pa nagkuyog iti dayjay alalaki. Ang mga no, adan tuki di mabukal a relasyon da. Saan amabalin amamirmiraot lang ti pagtungpalan ti anak ko? Saan amabalin? Ay, mabusta na. Diyak makontak. Nakaidep nga ta, iselpon na. Di na kayat ti masinga nga tawan no. Ay, sa anak makaid na. Basta nagkuyog dan iti dayjay alalaki. Sorry, iho. Awan ni Risa. Inaldaw ka di akasta. Awan day off na iti trabaho na. At no aramidan da dokumentary para iti TV channel nga ayan na. Dakkel ka diti sweldo na, tayo supay di napili na trabaho. Dinilaw kon ididay ta. Isukanot ayan ti ragsak na ken fashion na. Ang mga nuga pumat iti daya kameraman. Sana bali.
Ibagak to nga imawag ka no sumangpat. Saan ko nga minamawagan di cellphone na? Nakaop sa amin. Uray siyat nga rod. Ang mga nuri na mas kitin di niya kameraman. Sa anak kami nga talag iti pa nagpro pa na, tita. Maaramid na nga tatikas tayo di anak ko. Anya damo tayo. Ambisyoso na jay. Kahit na lang ti pumaknang baban ka ni Risa. Tamo nang isulang ti agtawid iti amin na sa likwayo. Saan ko nga ipalubos? Amay salaang amamilmiraot ti pagtinagad ni Risa. Oh. Kasta ka di. Wan, iho. Sige, sige. Baliwag tulangan di umawag. Bye. Bye, iho. Kas itinakunak. Saan ko nga ipalubos akas iti dayjay alalaki laeng ti pagtungpalan ti anak ko. Agyaman ako na ka, Han. Dahil tilikodan ti makuna akin nakurapay ko. Kuno, kinagagangay laang ti adda pa nagbiag ko. Siyak ti inayat mo. Natural. Sikat tinakarik na kiti napudno nga yan. Really? Wan mat. Apay, di mo pa tiyan? Patyag. Kan mariknak. Kat sikatin ang pamaris iti biag ko. Kasagmat di man. Kasapay ko saan kanto ang mapukaw kanya. Saan, honey? Di kanto ko mamapukaw iti biag ko. Tano mapasamak dayta. Agman tulakit di tilubong ko. Kunak lakit din, saan kayon nga umay? Apo mat, naminsan la na sa paasimrat kasan ti bagbagam. Ha? Ay, joke lang mat Dahil kit di mat. Adan dito yung laptop ko, dagiti shoots tayo idi kalman. Kita man okay matlaang. Sakbay nga isin ko iti boss tayo. Ay, sige, kitaan tayo man. Okay. Sa bagay, agtala ka kiti ka ba alam kas photographer kan cameraman, honey. Uwan mat, amok a perfect amin data. Ang siyempre, kaya't kumatakitaan nyo. Sige. Ah, Wow! Ano yan? Nagpintas kan kadagita posing kan tisuot mo, Risa? sigod mo ta napintas. Puray niya to isuot na. Adaman makeup na, wenno awan. Po? Nangag mo dayjay, friend? Okay. Oray di na ibaga amok dayta. Di wow! O sige. Ituloy yung manlaang teksarsarita dita. Tada idetak. Sige nga ang dema. Sige. Masapol na ma-edit. Sakbay nga i-submit ko iti news director. Narabyan ka man na simbang Patrisa. Anyalat inararamid yun. Sa balin samot tanti araramidin nyo iti dayay amamirmiraot a kameraman mo. Nanya, laditan ti ibagbagayo, mama. Saan nakakasta babae? No saan? Apay nga rod aday ti kay-kayat mo akad kadwa. Kat natural, iso ti partner ko iti trabaho. Nang runa no ada aramiden may dokumentary kan news coverage. Awan nga ta tinaun-unag a relasyon yo. Anya ko ma? Ipakpakaon na kon, Risa. Saan ko akayat dayjay aparakan ka? Mama. Nalawag ka di matlaan. I am sorry, mama. Ibagak manan kada kayo. Saan nyo kuma apakibiyangan ti pakaragsakak? Saan nyo nga idiktar no asino ti ayatek a tao? Kat ibagak mandangan kada kayo tagpaiso. Nagkinaawatan kami kan Demar. Anya? Latiyatak, no jak mapatgan ti kayat yo. Ni Demar tinakarik na ak iti ayat. Iso tinang pamaris iti lubong ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Aging gaita. Nakapanawon ni Risa. Saan pa ilang anagkul pati pungtot ko? Saan ko anamnamaan? Nga at kaya man nagkinaawatan dagiti dua. Saan amabalin at ikayat ti anak ko ti masurot? Saan ko nga ipalubos amay salaeng amamirmiraot ti pagtinagan ti anak ko? Saan amabalin? Kunak no nabannog kay ti shooting tayo para iti dokumentary tayo. Nakaraing ka pa'y matlaang, hani. Sana kami na makaturog. Medyo, saan kami ang nagkinaawatan ka ni Mama? Anya? Dinilaw naman di ba nakaladaw ko asim magpad idirabi eh. Ang, saan nakadi ang maawatan ti trabaho? Saan nga, Rod? Saan aday tatinang nang Rona, Demar? Anya? Di may papan ka data, di kang Rona na panunutin ta. Amom? Napilitan ako na nang ibagakan ko na, di may papan ka data. Anya ti napasamak? Dayjay, nalaos ti pungtot na. Talaga adi nakayat para ken ka. Well, oray na basta, saan aday tati pampanunutan, okay? Oray anyat aramiden na. Saan to amarakrak? Ti ayan-ayan ta. Hani? Ikarik. Oray laksiden nak nga anak ni Mama. Nung kasta ti kayat na. Saan nga iso ti masurot? Agyaman na, hani. Kat ikarikmat. Ilaban ko ti ayan-ayat ta. Nga uray isot pakatayak. Saan ko makakasta ti bangam kanyak? Nakiba na, agyaman na ko na yan. Sige. Agi na nakan, hani. At dapay biyahe tayo inton bigat. Ijay pagudpod kan Burgos ti papanan tayo. Okay, no worry. Maturog ako. Sige. Good night. Love you. Love you too. Bye. Anya lakit din nagpaiso dagiti babaknan. Sa bali ti pagrukodanda iti tao. Angam. Ure anyat aramidan ti ina ni Risa. Di na kam tumapagsina. Nasakit ti ulo ka. Napalalwak ti minobiterapi. Diyos ke. Saan ko pa'y kitiningam mo no kasano ka nakahay de. Kailangan malagi po katintulod nak ni Rod. Kanalatawa ko na nakaring. Namok nga dagoro ora ya trabaho kayo opisina. Silpon ko. Hindi mo kaya mo. Hello? Unak nung nakaturog ka pa ilay. Kasano? Saan ka pa yung umay dito opisina? Sorry, yung karering ko. Nalipatan mo sa appointment mo ita, engineer. Da ka di? Di mat ita, ti pa nagsarak yun kay may isang investor kayat na timang bangon ni ti pastek negosyo na dito Ilocos. Unang agbay so. Just ke. Sige. Nagdigosak lang, bit. Kalpasan na, umaya ko na dagos. Sige nga ron, urayan ka. Bye. Bye. Nasadutak lang kung maapumangon nga. Ay, salbak di kastuyan. Ni Risa ti kapo na amin na gito eh. May sakan latak ng engineer kan kontraktor. Nagtao di mararaang kan bak na nga pamilya. May salang nga babae ti magdadali ti biyag ko. Saan ang mabalin? Paanawan ni Mr. Lee. Ngam inton alauna ka nung available. Taad na ka meeting na ita. Sakit ti ulo ka. Sika ngamin. Saan ka amaanawa nga order?
Nang runa idi may nakikatugaw kadata ni Dina ng Star Dancer iti club. Kasta ka di? Isolit ah. Ang hangover mo. Ay, mabantaman kita bulaloy di highway. Nasaysayaat pa eh. Talaga na sakit yung ulo kay. Naguparak pa ni ti patab ng maunlat ta. Agpagungkan kamat ngaminan nga ginom iti rabi. Kasi awanan sa baling aldaw. Sakit nga min tinakam ko, di kinadayo tirik na niri sa kanya. Ay na engineer. Sika, agparikot iti babae. Sos, saan kumaan ni Risa timang dadali ti biyag mo? Oh, apay alimlim tagdagat ti matam, Risa. Kwa, napuyata na klaeng. Kasano, uray kahit konti maturog. Jaklit na maalat ito turugak. Ada ka di parikot? Anda nga rod. Nakapungtot man na ni mama. Hindi bagak ko na nga dan relasyon mi ken Demar. Anya? Nasakit tinagam ko. Imparupa namat ngamin asaan na akayat ni Demar. Imparupak matan. Nga uri asino awan makalapod kanya nga agayat ka ni Demar. Anyamot nga mina ni Tita Margie. Un nga rod. Sabsabali ni mama. Nagsasao, maibagak pa'y kitin akas lasaan nga iso ti inak. Ay, umsin na amin. Nang runa ni Demar. Ibagam nga minin ti amin, may papanggan kwa na Nga, ada mabalin da iti biyag. Nalawa ti farm, kan ada pa'y rancho da ijay Batangas. Nakasapulan nga ibagak to day ta, ibagak. Tapno mamingkan. Wen Saan nga min akayat ni Demar nga ipanghas ti kasasaan na iti biyag? ket day tala unay ti dayawag kan kwa na. Hambal la unay. Madi Oh, oray. Taan nalpasa ko na nangan. Panawan kayon dito Anya? Makadlawa, ket amok met ket timangring na. Anya ka din ti kasasasawam. Amok, akayat yu ti agwaywayas. Talaga asika din. Okay lang tamat nga uri adda ka. Wan angam. Oh, apay, akas lang nakigtot ka. Asino ti? The Rex? Yak naman namaranaan kayo dito, Riza. Sorry Rex. Nampas kami. Umuna kami. Amok, kahit naklangaliklikan. Sana ka, Star Rex. Talaga analpas kami. Okay, sorry, nunasi nga kayo. Nagdalang uray ka, Klintik. Sige. Anyan day at tao. Napukaw pa yung tiganas ko. Sige, mapantayan ka kadwa. Bayadan tayong tinaala tayo dito. Rumor tayo. Naranaan mi ida iti may sa restaurant, Tita Margie. Kit sa anak lagi di nga agbidot. Saan lang nga trabaho ti kapuna, kas di ti kinadagkat na Risa. Kundi di Demar. Saan ka nagbidot, Rex, iyo? Inaklunan ni Risa nga adan relasyon da. Anya? Sinalbag. Saan ko nga anugutan? Saan ko akayat nga agtinaglaeng ti anak ko iti dayjay amamilmiraot? Ambisyoso. Tita Margie. Nunaskan nga yadayok ni Risa. Aramidag. Maramid yung ata. Nuay ayatin launay ni Risa day jay? Wan, iyo. No di naktungpalan ni Risa, laksidag nga anak. Anya? Saan ko akayat? Amay sala nga ambisyoso ti agnumar kadagiti nagrigrigatan mi nga impundar iti day di Facundo. O sige. Kat saan kayo ngagdanag? Sa anak mo ta maupay ken Risa. Aging ka iti sanda pa yan nagkasar. Agkawak iti dadya Demar. Medyo nagkintayag iti naisawang ni Rex. Aniya, ti aramidan na. Saan ko matakayat amadangran ti anak ko?
Saan kamat nga agbitot nga agaramit iti dinudurso, Rex? Ta sa anak met abumdeng amang idarumkan ka. Nga oray pa'y nangato a pamilya tinagtautang. Medyo nawati-wati biyahe tayo Mabalin nyo nga iredoplat ta. Saan da ka mabalin at rogan, Demar? Amang ano si Katimakari di po na makatuglap bayat ti panagmanehom. Uwan mat, Demar. Okay kami lahat. O sige. Dahil takit ti kaabay mo Itay pa'y ama ditimod na. Nakasano aya, nabadripak iti dayja a tao. Ay saan mo na dadaalan ti aldaw mo gapulang iti dayjay? Supay Sa Ang ala. bagay. Saan kayo ngagdanag? Nadamalabsan tayo nga pagmeryendaan. Dumagas tayo man. Nasken adi madadaal timod tayo amin. Guys, here we are. Wow! Wow! Nagpipintasan dagiti puraw abato? Kasla na igagara na aramid. Iso day tati kunada ka purpurawan dito'y Ilocos Norte. Juan, talaga tourist attraction da kita abat bato. Wen, ado pa'y tinapipintas a lugar. Mabalin tayo pagshootingan para iti project tayo. Ken kang runaan, ti papaarami da a documentary da news director. No problem. Day tati kang runaan. Ngumtangay adda tayo matlangan dito Shootingan tayo matan ti promotional picture ni Risa. Wow Iti produkto da Mr. Guanzon. Juan, iti kasta maminsan ti taktakken banog tayo. Dayta Risa honey. Kasta. Background mo ti windmill. Wow! Ken kasla nakasanggir ka. Kasta Risa. Ay, wow! Nagmayat nga, may taytayam mo ti suot ko. Sana bale, ta sexy ka. Bayam agmulagat dagiti makakita ken ka. Sika talaga. Okay. Sige. Baliw-baliwam lang ti post mo, honey. Wow, ha? Siya kung ti makam mo. Okay. Iho, nakaawag ka ma? Wan, Tita March. Kumusta ni Riza? Adda ka di? Ay, awahan iho. Masurunag nga ron, ta nagpailokos da. Kan a governor da ijay. Anya? Katwana ni Demar? Wan iho, adda ka no ishoot da a documentary. Iso dalang iti dayjay? At tao? Kadwada ka no ni Dina agayem kan katrabahuan da. Oray pay. Sana ngagdalag iti dayjay at Demar. Saan lang asika iho? Saan ko amalapdan ni Risa? Awan nga din na. Marami dala tati kay kayat da. Kat nagkasatan dayjay ambisyoso. Ngam, saan ko nga ipalubos? Aday jay alalaki nga ambisyoso ti pagtinagan ti anak ko. At nga tapay maramidan niyo? Kat agayan ayat tagaya man? Saan ko amay baga? Ngam aramidag amin akabailak. O sige. Paliwag to man hindi umawag. Mang panunutak mo't itinasaya at nga aramidak. Tapno mapagsinak dagititwa. Wenno maagaw ko ni Risa iti dayjay at Demar. Iho, Sige, Tita Margie. Bye. Bye. bye iho. Saan ang mabalin aday ti pagtinagan ni Risa? Kas itinakunak. Aramidag amin apamuspusa. Anya nga ta ipampanunutin ni Rex nga aramida. Kas itinakunak itinaminsan. Saan nga agbitot nga agaramit iti dakas ken Risa? Taas sa anak abumdeng amang idarong ken kuana. Di mo ko na ngagbartag tamanan. Isong inawis nakmanan iti club, Rex Parts. Pagpay mas langit iturog. Sigurado ka?
Kasta man ang tiko na midirabi. Anya nga di saan mo na nakasarita ti investor a kliyente tay ko ma. Bayam dayay. Sa anak masayangan. Sayang na di a proyekto. Adupay dita. Danak mo na yan. Agsublin tumat lang dayay. Tadatay ti kababaan ti presyo. Wanmat ka di ah. Lagi din, humin mo ta. Okay. Oh. Siguro, pampanunutan man ang tinakitam itay iti restaurant niya. Apalam ka di, tinakitam makinaragsak da Demar kan Risa? Di mo man ipalagip, Rod. Nang runa. Ket ada na amwak ni Tita Margie, ama Manjerisa. Amo ka. Nadlaw ko pala itay ngagpupulot ka. Anya ka di man na ita? Saan kong ipalubos ngagtinag ni Risa iti sapali? Oray anyat mapaspasamak. Anda kad maaramidam? Sarong karak tumanin ni Risa iti palida. Saan ko asar tingan? Anda ken ka rito? Angam anya di ko naman amuam. Nagkuyog da ka numanan ang nagpailokos ket overnight da ijay. Anya? No kasta, awanan pards. Adalakit din relasyon ka. Ket amangan nadapayan napasama karakwada. Anya? Kaya't mga rod asublaten tinalpasan ti sabali. Naglamiisan ti puloy diti beranda nga yan tayo ti dede hotel. Wan honey, kapot aggapo iti naglawa at taaw ti puloy na. Manipod taaw China. Umay ka. Irakos kumandag iti tagkyag ko ken ka. Okay, naskan ka di pangipakadam kanya. I love you so much, honey. Same here. Oh, andiyan ka kadi. I love you too. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. How's your night? Kasla na isang sangayan ti kinaragsak ti rupa ma. Siyempre. Amuklatan ti gapuna. Na isang sangayan ti kinamaris ti aldaw wenno lubong mo. Basta kaduwang ni Dema. Natural. Kaduwag tinubyok. Makaalis ti kinaragsak yun. Makitak data. Anya ngamin ayat at aramidam. Aklo na mga mina ni Resty at technician. Wah. Umang. Kaslamat. Mabuti nga agaya. Anya? Ang mga no, pagang-angawan na klaang. Damag ko. Nga ado ka naman ti gusto kan kuana. Ay, katingi-tingi man na imbag Asus, kaano pa yan makiayan ayat ka? Mala, bayam, tapanunutak ana imbang. Kung naglakit din no agindag kayo i-giant. Unay madaytan nga ibagbagayo, mama. Anya ko mama tirason na agindag kami idyan na pananmi. Anya ti amok. Mama, trabaho, tinapanan mi ijay. Nasaya at laang no kasta. No anya man ti pampanunutan nyo. No dakas man, jak maaramid, mama. Kat, uray bilang mailaw anak, awan anyaman na. Gaputa ka ayan-ayat ko, ti pa kailaw anak no bilang. Risa, Sige, mama. Ayawan gayam. Ada insangtot ko apasarabo kada kayo. Ada iya lamisaan. Napano ka kiti biyahe. Iso na. Mapana ka ginanan. mariknak. Talaga asukiran na ti anak ko may papanitipan na kirelasyon na. Ay, palubusak kadilatan.
Saan nga minasumi na iti panunot ko, tinaybaga ni Rick? Saan ko matakayat amay sagmap ti anak ko? Naimbag man ta nakapasyar ka, Rex, iho. Adda ka din ni Risa, tita? Nguhan, nabiit pa yasin mangpad. Nagdiretso iti silid na. Mabitlaan tamapan ko ayaban Sangsangput na pailaan. Awan tita, kaya anak. At ni Rex, iha. Sorry mama, nasakit yung ulog. Kaya't ko tiyagin na. Nabanong ako na iti biyahe. Uray apang biitlaan. Mama, nakaidak lang arudan. Nasakit ti ulog ko na. Pagustuhan kumalaan. Anya kay magtan. Ang pakatao ka kumamot Awan asiyo kanyak mama. Sorry. Talaga nasakit yung ulog. Sige. Agsarita ta inton madamdama. Uray sinangon na kala ko ngam pulos. Isa sarta nga mo na rin sa Rex. Apay? Ibagaking ka. Uray anyat mapaspasamak. Pagkawak ni Risa, kundi mawatam. Balakat lang ti may sagayim, ti magak. Nukas tamot lang ti bagbagam kanya. Nasaysayat lang ng agsinan ti talanta. Anya? Saan ko akayat? Nga damang kontra kanya. Sige nauday tati ko na. Agyaman ak. Ni. Rod! Wah. Pimanawan. Di na ko nintal talaga. Nakagoran ti kayam ko. Sinalpag. Nirisa ti amin agapo na dagito May saak kalit kanya Amo ka nagpambarkalaang itay nasakit ti ulong. Tadi mo kayat asangwon ni Rex. Mama, talaga nasakit ti ulog. Awan ka di asiyo kanya? Saan mo kumaabastusin ni Rex? Tapno saan ama ka panunot itidakas kan ka? Awan mabalin ko mama. Kapulang ti ni Rex. Kaslasanda nga anak ititrato yo. Maminanon nga ibagak kan kwa na hasar dengan ako ngam natangkan ti ulo na. Da kayo ti mga ipapapilit. Uray pa ay. Sangwam kasaom anasayaat. Tsaka karon mailingan tirik na kan kwa na. Gapata bastos launay kanyak. Tagulit. Sana makawawat. At dangarod maaramidan tayo no napud no tirik na naken ka. Uray pay. Talaga akasta anak. Ipakita na latta ti kinapudno na. Ngam awan to ti mauray na kanyak mama. Mas daawak ngamin Kasi tinakon-akon. Nagado tinangangato at tao ken adamabalin na anagarum ken ka. Dayjay kiting nga. Ay, apo aya. Makasauak manen ako nak. Sorry mama. San kumati kayat ti masurot maipanggap iti panagayat ko. Adaan ako ni ti husto nga edad. Kang runahan iti amin. Siyak ti makidan na iti lalaki nga ayate kung napakiasawaak. Saan mo't ada kayo? Apay ada kayo tagpili para kanyak. Saan mo't ada kayo ti makidan na? Siyak mo't. Saan ada kayo mama? Risa! Ladingit at mamangim nasakit tinakam ko iti aramidan yung kanyak. Di ko maidaldal kanyak ti tao adyak kayat. Mas daawak mama. Anya lang unay ti kayat yu iti dayja Rex. Apay nga idaldal yung kanyak. Ada ka di utang yung kankwana akayat yung bayadan kat siyak ti pagbayad yun. Risa! Sorry mama. Nagadon ti may bagbagak asaan amay parbeng. Yung saan akinabak nang ti makaparagsak iti amin at tao mama. Para kanyak. Saan aday ta kinabak nang tikit kita kiti may sa tao. Ngam na da kayo kat kasta kayo. Sorry. Saan nakakast kada kayo? Saan nyo ngam ni Demar? Ibagak kada kayo mama. Nung kinabak nang ti pagsasaritaan. Bak nang damot ada mabalin ti pamilyada. Anya? Kanamok. Nasaya at ti pamilyada. Saan akas ka ni Rex nga...
Pilip kayo launa iti daya bastos a tao. Ngayon pagkumano saan ko nga amo ti pakasaritaan ti pamilyada. Nangruna kat politician ti ama na. Risa, Apay nga idildildak iti tao adi yung amo ti kinabuyok ta. Mama, laglagi pa niyo adaak iti media. Saan niyo kumaliplipatan dayta? Ado ti amok abuyok. Ti daduma a politicians dita. Nangruna dito'y lugar tayo. Diri sa tipon. Kaniga po amin dagiti ang mapaspasamak. San ang mabalin niya jak magun o di tartari kagaya ka. Wan. San nga isuti pa kaigapuan ti pan nakadagdahal ti biyak ko. San nga isuti pa katungdayan amin nga rapaap ko. Apay adi nakmaawatan ni mama. Apay nga taanas ka na pakibiyangan na ti pakasitnan ti pusok. Ladingitak. Nudyak mapatganti kayat na. Di temar jay ayatak. Isu tinakarignaak itinapudno a panagayat. Isu tinang maris iti lubong ko. Isu ti ayatak. Agingkat umang angasag. Nung mapukaw ko ni Temar. Awan siguron ti kas-iskan kanyak ti piyak. Isu nga ti daytoy akong taway. Labsingat ti pagayatan ni mama. Ni Temar. Hello, Temar, honey? Hello, honey. Kumusta titurog mo idirabi? Ay, okay lang. Apay, nagsapang imawag ka. Wan, mailiwat namin iti boses mo. Anyan da ito? Manganta ko may iti paborito ta panganan. At ang amin napatag na ibagakin ka. Oh? Okay. Anya nga oras? Sika, no anya nga oras ka makarwa? Alas 10 nga ta. Okay lang? Sige. Dagasan ka dito balayo. Wan? Sakpay ti alas 10. Ada akong dita. Okay. Sige nga ron. Dagasanak. Anya, awanan ni Bagam? Awanan na ni. Sige, bye. Bye. Ay, apay nga ta. Ngay mawag ni Demar na nakasapsapa. Anya nga ta di ba ka na? Kasla na patiglaunay. Rumuar ka, Risa? Wan, mama. Ada ka di manin photoshoot siya? Awan. Dagasanak ni Demar. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyak, mama. Nalamit. Pagsarita amin ti plano may ngagkalay sa. Anya? Apay, talaga ka di nga agpakamaag kan? Sana kinamaag ti makikalay sa iti ayayatan, mama. Kas iti nakunag. Anya kumat maganap mo iti kas ken Demar. Mama, saan kay kumamot amang tagibasit launay iti tao? Apay, damagag man ka na kayo. Idi nakikalay sa kayo ken ni Papa. Ti kadi kinabak nang da? Ti kinitayo? Ti inayatyo? Gapo kadi tada mabalinda iti biyag? Isu kadit nang rokodan nyo iti panakikalay sayo ken ni Papa? Saan? Siyempre, ayatak. Amat lagayam. Apay nga ipilit yung kanyak ti tao ajak mat ay ayatan. Gapula ang tabak nang? Diya kinabak nang na ti ayatak? Kasa ka di mama? No way. Ni Demar ti ay ayatak. Kat iso ti pakikalay saak. Saan kat ani Rex? Gapo tabak nang.
Wano na nga to at tao ti pamilya na. Risa, O sige mama, adan ni Demar. Mapanakon. Bye ma. Awan gayam. Saan dakon nga orayan intun aldaw, mangal daw kay tulatan. Ado nga minti ikama kami a report. Kan ada live coverage may papanitipan na kahiring ti may saan nga to nga opisyal ama atap ana inaig iti corruption. aniya. Kat, amuyo ka din no asino dayjay nga opisyal, mama? Sino? Ti papa ni Rex. Aniya. O sige mama, mapanakon. Sa di na tayan niyo, friend. Ada pa panan mi Demar. Madamdama nga umayak dito station. Okay. Unak no saan kayo nga umay? Umay kami. Ada labit pa panan mi Demar. Wanan, amuklatan at daman date yon. Natural. Iso makiayan-ayat ka man tan, friend. Tapos doon daman ka di date mo. Kayat ko kuma. Kaso, awan mo ti mabiro ka kakas di BF mo. Anya? Kunak lang arudan kan ka. Aklon mo ni Risti Toto. Ay, ni Risti at technician tayo. Anya? Ay. Sige. Enjoy the rest of the day, friend. Bye. Ay. Nakaapal nagpaiso ni Risa. Nasingpat. Nagagat. Kanagwapo ni Demar. Nusak ni Risa. Ay, pulos. Sajak mo't isukat iti dayjay Arex nga dabar-barbado na. Di adal pa'y matngarot nga. Ay na. Uray awan biyat ko. Nukaskan ko na nga. Uray pak nang da amin na paknan. Anya ti kahit asawan da ito. Imimpakin mo tindag iti alkamon dito bisin. Saan ka niya din kaya tinakadwa? Man nakimbiangak lauray? Ay, sorry. Mawatan ko mati amin. Amo manadagsan ti parikot ko may papan kay ni Risa. Amo, ngam si kalangarudan ti balakadam, si kapay ti adaganas ng agpungtot. Ulitek, sorry na. Saan ko nga amukin ka? Nagbalin ka na maaga po kan Risa. Kaya kung sapay adadailan ti biyag mo, gapukin ko na. Rod. Ngayon ti mo panaggayam ta kat madadail gapoy ti dayta. Sorry nga, Rodan. No saan mo kaya ti may sa agayam mo no tao aman nakibiyang? Pues, saan ko mata kayat agayam ti pulos adi na denggan ti balakad ko kenkwana? Gusto day dyan nga order ta? Guston, ado una yan. Santa matlamay, boss. Okay, sikat makam mo. Okay. Bayat mo orayan ta dagi di order ta. Anya di ko na may bagam kanyak. Ta kasla nakapatpatigla unay. Agawit ta kajay lugar mi. Adalang asikaso kajay farm. Ngamin, kahit ko ti agship iti organic farming. Kastamot tan dagiti taraken mi. Kahit ko nga organically grown da amin. Mula, kandagiti ayo. Oh, really? Mayat data Dakal ita ti demand iti organic product. Oh, that's great, my dear. Wanhan. Sika, no sumurot ka kanyak. Agore ka. Okay, mabalin mat. Oray ayabam ni friend mo. Kat ada pang panunutak. Amok ang magustuam. Anya data? Agpictorial tayo matan ijay. Napipintas ti biyo ijay kunamsa. Oh, talaga? Oh yeah, kayat ko. Sige nga Rod. Ibagam day takin ko na. Amok ang maragsakan mat ti loka. Daytan di kayat na. Ti aglawer. Nakasaritak matan ni boss. Kanti news director. Mga rami da kiti dokumentary para ti organic farming. Agbalin ang model. Kahit dala unay. Napintas ka no apasat ti news program ti TV channel nga ayan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Really? Wen, kaano pa yari nabag kaya? Wow! Ay, magusto kiti probinsya, tapres ko ti angin na lang apan. Kan, tapnosan ang masayang ti oras kan aldaw ko nam. Ag photoshoots tayo kano ijay. Kan, agaramid kano iti dokumentary ni Demar may papanit organic farming. Wow ah! Ay, uwan, saan ka nagdanag? Itukot ko amin na masapul. Apay, masapul aya, ngagmig apak. Kat ti parwaran tayo, balasang iti away. Awan make up, gagangay laan, ti pagbado. Uwan, amok. Kat addadag iti prats nga itugot ko para iti day tatap no agparang akaslapudpud no abalasang iti away. Oh, sigurado ka? Uwan ah, kan adabitbit mo a basket. Kan nakapayabiyab ka. Nakakain ka laan. Kan, basta. Wow dayta ti pagbilibakan ka. Nawada ti panonot mo na may papan iti arte. Nasursurok day ti kindemar ko namsa. Oh, Uwan, kan may sa. Nature lover ak ko namsa. sa bagay. Kanamok, oray ni Demar. At damot suot na apangpan. Makitak matlangan ti farm day jay Batangas. Oray siya. Makita, no kinabak nang ti pagsasaritaan, ay saan ang mauni ni Demar? Kan amo ka nagtaod iti nadalos a wagas. Saan kiti amanipod iti kinadakas? Ay, gusto ka. Ay no, nabuyak ti news tayo iti kalman. May papan iti ama ni Rex. Ay no, kababain! Niyamatan. Kababan ti damag may papan ka ni Papa. Ad-aday tam adi nakayat ni Reza. Isu na pa iti may sanang cover iti naangay a hearing live. Kalpasan na. Imikay pa yan kanyak ni Rod agayim ko. Sinumpak tikas di abyak. Agpakada ka kin ni mamam. Wan, Kasanon no di nakapalubusan. anya kumaga po. Iba ka katrabaho tiga po na mapantayo ijay. Sige, Apay, naugulugan ta sa naay mo? saan ko nga mo? No anya talaga ti saan na magustuhan ni mamam kanyak. Anyaman ti rason na saan mo napanunutan. Saan ka nga parikot dita? Tauray anyapay data. Di naktupulos maublag ni mama. Han, Awan makadiktar kanyak no anyat aramidat. Namruna no pakasak ng ti puso. agyaman ak no kasta. Tasika, sikan tulaang ti ayatek. Tasikat ng maris si tinubong ko. Nagimnasan adang ganda kita abalikasan. Makapnak iti puso. Makapabang arkaunggan. Apo, dayta ka. Agdaniw kan sapay kit di ako nak. Ibagbagak lang tipod no arik na ang nagubog iti kaunggakan. Mhm. I love you very much. Ket kasken ka. No siyak tinang maris iti biyak mo. Si kamat tinang pasantak iti arapaap ken biyak ko. Ket no si kati mapukaw ko. Sa anak nga agdwa-dwa. Agmanto ti lubong ko. Ket samsam itek to payan ti pumusay. Ngem ti mabati amang lapunos iti limto. Anyan dayta? Kas na tayo kakpay makangag. Yes, honey. Anyat kinunam? Sumurot ka kindemar ijay Batangas? Wan mama, gamsan lang nga siya, kadwak ni Dina. Apay, mapan mo idaanon antibagim. Anya ka diti tangay bagbagayo. Kasta ka diti kinababak, akita ti babae iti panagkita yo. Anya nga mintiraso na sumurot kayo. Siyempre, trabaho mama. Ada pictorial wana photoshoot mi ijay. Kan ada dokumentary nga ramida ni Demar may papan iti farm kan pastuda.
May feature iti news mi. Kat no kayat ko nga itod kan ko ano tibagi. Sana na masapon may jaypay. Di uray dito ay mabalin. Aniya? Natak ng lalaki ni Demar, mama. Pulos adi na ginundawayan ti kinalupoy ko. Dayta ti dayawag kan ko na. Mala, alaman lang. Basta ti makunag, aganad ka. Saan na naskan ni bagayo kanyak dayta, mama. Natal nga na kon. Amo ka natalgada kini Demar. Awan. Talaga ajak malapdan ni Risa. Kat, hanya nga ti mabalin ko no isot pagragsakan ti anak ko. Makita kat, awanan maaramidak. Siguro, naikari aday tatigasat na. Weno, naikari a pagtungpalan na. Kat, saan mat nga taan nagbitot? Kat ni Rex, kasla, jakpat dyan tinabuyag adamag may papan iti amana. Pudno nga ta, ako rap official ti amana. Ladingitag iho, awan ni Risa. Di pa si Mang Bat manibod di station da? Saan daan na paan ita? Ngamgit di. Napanda ka no ijay Batangas nga ayan ti rancho kan farm da Demar. Anya? At daran choken farm da? Isot ko na ni Risa. Mapanda ka no ag pictorial kan agaramit iti documentary may panggap iti organic farm da Demar. Kastaya? Pinalubusan nyo ni Risa si Murot iti dadya lalaki? Kasanon no... Maawatak ti pampanunutem Rex, iho. Kasanon no pagaramidan dadya lalaki ti may kaniwas ni Risa? Saan mat siguro? Amo yo, awan pa nagtilag ko iti dadya Demar. Ambisyoso. Amo nang amin ni Risa lang di anak yo ka nagtawid iti kinabak nang yo. Ha? Isu adi kay kumagtaltalik launa iti dadya lalaki. Linapdan nyo kumasimurot ni Risa. Ay, kwa, iho. Adayo ba't siguro apagaramidan ni Demar iti dakas ni Risa? Damat ni Dina agayem na akadwana. Kasta ka di? Sige, sana ka raw din ngagbayag. Uhan, Rex. Pasensya ka. Aywan gayam. Adaman madamag ko. Anya da ita? Kumusta mati kaso ni Papa? Pudno ka di, dagiti akusasyon da kan kuana? San ko nga mo? Ti amok? Politika lang da ita. Pards, apagbit ka mo dita balay da Risa. Apay, saan nakakadimanan asinang? Awan ni Risa, Bino. Di pa si Mang Pet? Tadaman ng date da kan Demar? Nagkuyog da kano kan Demar na panagi Batangas. Batangas? Wen, napanda kano iti rancho kan farm da. Ano photoshoots da. Kan agarami da kano iti dokumentary para iti TV channel ngayon da. Awan nga rodon, Pards. Nalpasandan ni Risa. Anya? Kuwanan Husto ti ko na ni Rodken ka. Lipati mo dadya Risa, tanalpasanan dadya a cameraman. Bino? Adda panggap ni Demar nasaben. Iso ano saktisi ka, baybay amon ni Risa. Ado na perwisyon kan kuana. Ang awan mo't magangganab mo. Dukotak ni Risa. Ay sus. Talagang agmauyong kan aramidem dayta Rex. Kita ama. Nagsina kayo kan Rod a best friend mo. Gapo iti dayta. Wan. Talagang agmao yung gapitin na labas apa na kahit kuking kuana. Orean niya ti mapaspasamak. Masapol asyak kaya ni Risa. Bino. Sige. Napantan. Kahit ko tagbartek. Manipo dita. Sikan ti kadwak. Saan kon anam namaan da yarot.
nagpinta sa buya. Magustom ka di? Wan, Manipod ditoy aging ga iti dayjay apuon ti balete ken iti igid dayjay akakaykaywan. Paset ti parmi. Ada 10 hectares ti rancho wenno pastumi. Ken makita met tay ayan dagiti taraken mi akalding. Native ababoy ken dagiti naduma-duma atarakan akas iti organic chicken para karne ken para itlog. hayak pulos nang namanda iti makitak, Demar. Saan mo't anas ka nga ipangasko ken ka? Naglawa. Nagpinta sa lugar. Kat iti day tamot apaset. Makita ti Bulkan Taal. Wen, Oh, dahito iti ideal place sa kayat ko. kinapudno na. Hinton makapagkasarta. Kayat ko adito iti pangbangunan ta iti balay. Numayat ka. Sure, honey. Kayat ko. Ken iti dayjay apasat. Adamat nagduduma a fruit trees. Adda rambutan, lansones, ken nalawamot basit ti dragon fruit farm mi. Wow, I love it. Bale, sangapulo nga ektarya ti adda ditoy. Ken adda pay 3 ektarya iti kabangibang a barangay. Mapantay to. Wala. Tawid ko kadagiti naganak kanyag. Iso nga uray nalpasa kon idi iti masko. Nangalak pay iti veterinary. Ken adamot units ko iti agriculture. Kat dagita ti saan nga mo ni mama? Itadakkel ti demand ti organic product. Agsepak iti organic. Padasek iti dayto a lugar. Adamat aganay 2 ektarya a mamulmulan iti natnatan. Wow, ha? Adan nakasarita ka farm technician. Ket no kaskasano. Daytoy farm ko ti kaunaan nga organic farm dito'y probinsya. Nagpintas ti planom. Well, kayat ko nga isagana ti amin para iti bangunan ta a pamilya. I'm so happy and very proud kan. Kastaak mo't honey. Kas iti kinangayad dayto a lugar. Pinangayad dagiti ado amuyong. Ti kinapresko ti angin na. Ken kaadda pay laeng ti kakaykaywan. Ket iti dayta apasat. Adanabnabyag nga ubog. Nga isot pagtataudan ti pagsibugmi iti mulami. Sa nainayon ka pay adyosa iti biyag ko. Oh, Nagmaris ti lubong ko. ay, nakadado ngay bagbagam. Kaskalab dandaniw. Gapukin ka, honey. Wen, sikat nang maris iti biyag ko. Sikat ikirad kan inspirasyon ko iti biyag. Iti amin a plano kan sirmatak iti masakbayan para iti bangunan ta a pamilya. Wow, ha? Ket iti daytoy apantok tinalawa a garden. Ken naagdaagdan a pagmulmulaan iti nateng. Mangbangonak iti umok ti ayan-ayat ta. Apo, nagpintas nga rapap dayta. Madikagda na ang tanggayan ka. Dua tamang tunoy tinapintas kung namaris nga rapap mo. Ket ikarik. Patay laang ti makalapad. Iti dayta nga arapaap ken napudno nga ayat. Alawanan, mamati akon kan ka. Ngam saan mo kumadakda kamatin dayta abalikas. Nagsidto ka rak. Sorry, honey. Ang iladladawak lang ken ka. No kasanot kinapudno toy ayat ko. Alawanan, pulos mo't ngawan pa nagduado kiti dayta panagayat mo kanyak kat. Kat ikarikmat kan ka. Ag nanayon tinadarisay nga ayat ko. Sikat ipoon ti piyak ko. Sikat ti amin ko. Tasika tinang maris iti lubong ko. Saan gayam asumangpot ni Mamarisa, madam? Wan anang. Saan ko nga mo, numano nga aldaw da ijay Batangas a lugar ti nobyo na. Ay, kasta gayam. Amo yung madam, tasing patinobya ni Mamarisa. Anya? Iti na minsan nga da ditoy, kan nagsarsarita da. Nangat ko ti saritaan da nga, at kano nalawa a farm kon rancho da Dimar. Anya? Nagkambol ti kayan ayat ni Mamarisa.
Agkasam, paknang dagayam, kay kayat na ti agbalin a kameraman laang. Ay, Ang Lady Arex, ma'am, ay, nagsuplado. Hindi na minsan na nagpa-share dito eh. Saan ko lang nga nailukat adagos ti gate? Binugkawan na kiteng. anya? Mun madam, naira na idingawan kayo. So asan na kayo na danon? Nagtartara sa pimanaw kat dandaninak pa'y nadalapos. Anang? Ay, sorry madam. Naibagat mo tun kada kayaw. Sige, panawan kayo pa'y dito eh. Ayun gayam, anya ti kaya tiyo merienda madam. Makaamo ka. Wano, itimplaan na klaangan iti kafe. Nadlaw kumatkit di dayta. Dakkel tinagdumaan da Rex kanday jay Ademar. Saan ko apulos namnamaan? Nga dagayang mabalinda iti biyak. Takasanumat ngamin. Simrek ak kameraman laang iti daya at TV channel. Sa bagay, habi nala siguro mo. Ngam ni Rex, kasanungatan. Saan ko amalipatan ti kunana ang mga ramit iti pamuspusan tapno maagaw na ni Risa kandema. Ay sus, ang mga agpagkat ti anak ko. Nagsayan ti panagraam ko iti pamilyada. Iti nairaman ti amana iti iskandalo iti korupsyon. Wow! Nagpreskon dito ay makapabang-arik na. Natural. Presko, sa Napolioted. Nagkasat ka talaga, Risa. Silent millionaire ti kaayan-ayat mo. Ano yan? Naglawat ipagargarden na. Talaga anapintas da ito'y alugar. Kalkalapaw laang nagpaiso ti adda dito'y apaginanaan dagiti gardinero da. Nagpintas alugar. Kat kayat ko dito iti pakaalaan ti makuna nga obra maestra pictorial. May background tinalaw a farm. Uwan nga ron. Magustok ti plano ni Demar iti dito apasat. Ta dito'y kanon ti pangbangunan na iti umok ti hayan-ayat mi. Ay, aniyan? San ka ti? Panipod dito'y matanawam tintero apasat ti garden. Kan na duma apasat dito adiso. Uwan nga ron. Uray bong galulaan ti may patakder dito'y. Kontentuan kon. Tati na patag, kadwak ti ayatag. Kan makunapo ti biyag ko. Apo, naggana sa nabiyag. Wan, amumat ani Demar ti amin ko. Awan to apulos si makaartap kan kuhan ti biyag ko. Isu tinang maris iti biyag ko. Agpada kayo anagasat, friend. Ang kasal ni Tita Margie. Saan na ang magusto ni Demar para kan ka? Awan maramidan na di na. Kanariknak. Medyo nagbaliw ni Mama. Manipod na ibagak kan kuhan ti status da Demar iti biyag. Kasta ka di? Wen, atapan na ngamin ididamo anak ko rapay laan da Demar. Kat, kayat na lang kano ti bumagtang babaan ti panangasawa ng kanya. Anyamot nga mina ni Tita. Wen nga rot. Nabnadlaw ko ang nagbaliw. Idinamuan na ti panakairaman ti ama ni Rex iti corruption. Ngala, sapay la ko ma. Tawan ton ti rumswa aparikutyo. Adapay, friend. Ngamin, saan ta nga muna niya ti pampanunutin ni Rex? Ha? Amo matanday chay. Kasla saan a professional? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasim dayta,
Imalaldawan at datan dito nga agin inom. Nagado at trabaho di opisina. Nangruna ka dagiti napanawan ni Rod. Makaoray da kaya. Anya? No di mo kati uminom, muna kan. Panawan na kitoy. Awan lat dumam kin Rod. Ne, kasama panawan ka. Kasano naman sa manan ti uminom? Anya ko ma? Saan? Saan ka panawan, Pards? Ang mga nuan niya pati mo pasamakin ka. No naaramid ni Rod tinang panawakan ka, saan kanyak? Mukas nga Rod, danggayan nak. Kaya't ko aplan mo no anya tinasayat nga ramidak. Tapno maagaw ko ni Risa manipod kan Dima. Talaga adadahal sa tibiyag mo gapo kan Risa. Adan nakasaritak nga engineer kan arkitek hani. Umay mikitaan da ito adiso. Dito'y abangunak ti duakad sa aran abalayta. Kaya't ko, naidumduma abalay, nga isot umok ti ayan ayat ta. Okay, sikat imakam mo. Ngam, ibagak manan ka. Diyak kalkali kaguman ti pimalasyo abalay. Simple lang ti kayat ko. Uray bong galolaan, tati napatag kadwa ka. Well, saan kang agdanag? Saan na pimalasyo? Ngamkit di, naidumduma ti design na. Sige, alaman langan. Mangbangon ak dito'y apasat. Amatan nawagan ta ti aglawlaw. Tinalawa apas to. Ti organic farm. Kastamot ta na matanawagan ti bulkan taal. Kun ti baybay iti abagatan ken laod. Wow! Ma-imagine kon! Kahit ko amalpas ti balay ta, sakbay ti kalay sata. Kasta? Ken kayat ko, dito'y tumutten ti pakaangayan ti kasarta. Wow! Nagpintasan. Kaya't ko na idumduma ti maangay a kasarta, hani. Sa anak ang nagbidot ang nagayat kan ka, Demar. O, anya? Robyan tayan ti Victorian? Okay. Naka-apple kayo. Nag-sweet kayo. Manan. Kunak lang arodan kat. Agasam data. Nakatugaw ni Demar iti bangko akawayan. Kalpasan na, nakaidda kamot anakapungan kadagiti lupuna. Bayat ti panangamamloy na kadagiti nakangis-ngisit kan nagatidug abuok mo. Oo, naidaytan. Kaimbagampay laang. Bakit pa'y dadamay sang eksena ti pelikula? Anya? Kasla pelikula da Richard Gomez ken Don Sogata. Apaw, nagadon nga imbagana. Anya dito nga ibagbagam. Bumangonak man lang. Okay, rugyan tayo ti pictorial. Tadikat anyala di tanti bagbagam. Sige. Tay sublat ko ma ti video para iti documentary. Para iti organic farm to farm me. Yes! Actually, adan na birukan ni station manager nga agi-sponsor iti nasawa documentary. Wow, ha? Ket maragsakan na ama feature to farm me. Dayta, honey. Jay, kasla maitay-tayab ta atid dog abuok mo. Okay, kastoy. Okay. Dayjay mo tapasat ti background mo. Sige. Kan mapantayo ko maamis mo iti garden, Demar. Kampay iti, agagaik iti garden. Nakapayab-yab kan nakakain iti inabal. Asuot ti may sa agagangay a Pilipina iti away. Wan. Itandudo tayo mat ati makuna apuro abalasa nga Ilocana. Day taman ti magustok ken kadina. Nabaknang mat ti kapanunutam. Nakasursuro akon kada kayo. Nang runakan ka, Demar. Talaga nga ado ti ammo may papan iti photography ken arte. O ala. Maminsan pa eh. Okay. Kampay idi. Ada iggam mo a basket. Kan nakabitbit ka pa iti transistor radio.
Okay, mabit lang tala at ti radyo, kanti basket. Dahil tati purpose na, no apa panay tugot mo, tay transistor apag ganda iti drama dagiti staom, Demar? Wen. Alan. Kampay idi. Magmag na, honey. Okay. Sure! Alaan ka iti side view. Nakasango ken nagduduma nga anggulo. Okay? Sure, sige. Sabali lang ti video shots. Okay? Irugita yon. Ladingitat Rex, iho, ngam awan dapay. Ay, awanan tita. Panagkunakad na arami din ni Demar ti kayat na idanak yun. Rex! Yung sa anak pailangan na upay. Awan pa'y kinayat ko ajak na kunod. Saan ko ang ipalubos aray kaya alalaki ti pagtinagan ni Risa. Sige, tita. Bye. Diyos ko, anya ti pangpanggapan ni Rex nga aramidan. Ay, awagak man ni Risa. Eksakto a break mi, mama. Madama pa namin ti photoshoots mi. Saan na bale? Malalpasan. Kasta ka di, iha. Kalpasan na, ag video kami pa kin Demar para iti dokumentary na iti farm kin Ranchuda. Iso asan kami pa makaawid? Masapol ngamin amalpas mo yung amin dagitoy. Gaputa kasapulan ti kliyente ti endorsement ko a product. Kan adamo ti ni sponsor iti station mi. May papanda di dokumentary. Kasta ka di? Alakan. Saya atin yung arod, iha. Kan aganad kayo. Wan, mama. Kan ipagak nga aganad kayo ng Runa ken Rex. Ha? Kalkalpas may anak sarita. At dajak nagustuhan nga impagana. Anya? Annatan nyo laeng nang Runa ken ka. Saan ka amapan iti papanam nga agmay-may sa? Mama! Sorry, iha. No iti kayat ko ani Rex ti pakiasawaam. Saan itan? Anya? Sige. Paliwan tanto ti agsarita no makasubli kayo dito'y syudad. Oh, sige, mama. Bye, iha. Bye. Anya nga ta? Ape akas jemot tanti bagpagka ni mama. Ada ka didaka sa pangpanggapan ni Rex nga ramidan kanya. San nga agbidot nga agramid iti dakas ken kahani. Aglasat nga muna iti rabaw ti bangkay ko. Sakbay ang maramid na ti dakas agagam na. Ore siyak. Matayak pa nga muna sakbay nga agbaligi ti dakas sa panggap na. Anyamot tanda dya, Rex. Barbado ka talaga. Isukit din agbalin a parikot. Naskan nga agad nad karisa. Nang runa indon makasubli tayo ijay syudad. Saan kayong agdanag? Nunaskan amang hayrak iti detektiv. Amang sipot iti amin agaraw ni Rex. Aramidag. Ani? Saan nga iso timang dadaal kadag iti amin nga arapaapta, hani? Tladyakon kayat nga ginadayuta pa'y, hani? Anya? Kaya't ko, tunggal ka nito. Adda ka iti sibay ko. Oh, naidaytan. Iso nga iti panagsublita iti syudad. Umaykon kasarita ni mamam. Kiddawa kon ti imam ken kuana. Oh, sige. Sikati makamo. Mabutangag. Amangan ngamin mapukaw ka. Anya? Wen, hani. No si kanti mapukaw iti biyag ko. Masigurado. Agmanto tinamaris alubong ko. Sa anak to mapukaw. Ikari. Sika kat sikan tulaan ti ay-ayatak. Hani. Promise.
Tuwan ka di pa Risa, tita? Awan da pa'y nga rod. May katluitan nga aldaw da. Sinalbagaya Demar. Mapaltugak. Madam, pasensya kayon. Saan na sa nga mo ti sasawan na? Huwag no matibag-bagak. Mapaltugak tayo diyan nga walang bain. San mabalin nga iso ti pagtinagan ti ayatak. Rex, tinasaya at agawitan. Kababayan kan, madam. Ay, tinasaya at marok. Agawit kayon tayo na nam, Rex. Huwag tita. Ngam ulitik diyan bagak. Paltugak Demar. At datintang Darisa. Anya? Adang ti babae ngay ayatak. Rex, agawitan. Kababayan kan Risa ang makita na kaanabartek. Hanya ko ma. Bay anak. Kasaok itinasaya at tinalaing alalaki. Ka dito, ikat nabartek ka pa eh. Wen, nabarte ka gaboging Risa. Anya? Kat si kamot alalaki. Rex. Awanan ka di ba in Rex? Ano yung dinanong bulatan ni Demar? Sorry, Risa. Para Demar. Hoy, lalaki. Saan ka maikarikin ni Risa? Siyak ti maikarikin ko na? Saan mo nga mo ti sasawam? Pare, yawid mo ti kadwam. Rex, agawitan. Papay, nadareklamom iti panang disnog ko king ka? Ha? Huston, nagbastos kan? Apa emang riribok ka dito eh? Gusto ko man dahita. Ay na, matayak itinalaos ang nervyos ko kada kayo. Pumanaw kayon. No di kayo pala pumanaw, mga yabak iti pulis. Bastos ka, barumbado ka. Kaskalasan na di ako. Wen, pumanaw kami. Ngumsad tapay analpas lalaki. Patayin ka. Anyat kinuno. Para Demar, pasensya ka kung Ibatam tikwilyo. Mabit lang ka, umawag ka dito, pulis. Ano ko lang akabutan ka? Nagbidot ka. Rex, Tumakder ka! No talaga akabaram. Tumakder ka! Sir, pang-asin ko mo. umay ka, Rex. Umay ka. Umayan na ka, pulis. Ayaw ka. Santa pa yun, alpas. Umay kan. Hindi ka pa na umay. Panawan kan. Ipanaw mo ni barumbado agay mo, Bino. Sorry, Nana Margie. Di ka agdawat iti sorry. Sikati mo na din ang rana. Pasensyan. Diyak namin nagustuhan ti panangipang tana kanya. Mapantag pa medical. Idarom ta de Rex. Juan, katsyak ti witness iti inaramid na. Kaya't kung ay kanit eleksyon yaonan bain. Barumpato. Saanin, honey? Saan aday ti solusyon na? Wanang, Tangay, adaak mo't lang dito eh. Kan nakasangon ni mamam. Itan akid dawag ti imam kinkwana. Ha? Kidawag ti pamalubos yun, Nana. Nagtulagan mi daytoyen kin Risa. Agkasar kamin. Tapno awanan parikot. Ket sumardeng matenday di Rex amang riribok kin Risa. Pasan ti medical mo? Mapantan di police station. Nasyak lang amay sa ano na masapul dayta. Ay, naskan nga reklamam, Demar. Pinangtaan na kapay. Dayta nga rod. Apay, husto tinaramid na? Timbaga na, patayan na ka? Sa ulang tinabartek dayjay. Saan? Saan na ka makaid na? No saan tayo nga aramidan ti kastoy? Uwan mat, Demar. No, titay lang mo na niya ti aramidan dahil barbado. Sana ba ne? Nakasarita tan ni mama. Kat awan maramidan na. Agkasartan. Awan makalapad. Amom ka di, aga po iti inaramid mo. Nadagdagan ti luksaw ni Risa ken ka. Kan saan lang aday ta?
Gapu iti inaramid mo. Idarumdakaan. Anya? Napan nagpamedical ni Demar. Ken napanda impablater tinapasamak. Ken saan lang aday tatimadi nga imbunga ti inaramid mo. Kinasarita dak iti kalman. Tapno awan kanon parikot. Agkasardan. Sana mabalin? Adda ka di pa'y maaramida mita. Si kamot laang tinagaramid iti imikayan tirik na ni Risa king ka. Imbis ko mga impakitam ti kinatakneng mo. Anapod no ti panagayat mo. Saan ta kinalanggong mo ti inaramid mo. Agkidawag iti pamakawan ken kuana, tita. Umayag dita kat kasarita. Panagkunak katawanin serserbiday ta. Nakapangedengdan. Ipalubos yun ang makapagkasada. Kaya't kumanuin no saan. Amok nga awan makalapad kadakwata. Anya? At dadan iti husto nga edad. Kaya't nasawan, makapagkasardan nga uray awan pamalubos ko. Saan? Saan kong ipalubos? Pangaasim Rex, saan ka ko mga agaramid iti dakes? Ta saan lang nga isuda ti maperwisyo, no di kat uray sika. Panagkunag, nasaysaya at nulipatem laangan ni Risa. Sige, noawanan ibagang, kastapay, bye. Barumba tumot nga minday di Arex. Asino nga'y timayat ken kuana anatak ng babae. Presos, ne, apay na Rex. Anda kahit ko ang mapukaw titirapaw tita Kapina. Ni ka Demar. Juan. Talaga na dahil sa ti ulong. Dadahal sa tibiyag mo. Nabayagan ang nadadahal, Bina. Anya? Sipot pinainak ni Risa. Nadadahal ng tibiyag ko. Nalipatan ba din adi-adal ka? May saka nga engineer. Baknang, kalpasan na. Dadaalam lang tibiyag mo. Gapo iti may sa babae. Anya ko ma. Dexter, talagang sa naawan ipangag mo asarita. Bay ambla, Beno. Sarak dayal, Demar. Patayag. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itulod kayo, nani. Kalpasan na. Mapanak iti appointment ko. Sige. Kunaan ta nga itulod ni Dina, iji balayda. Sakan to itulod. Sakti unang inyo nga itulod. Hala, mapantay nga rodan. O sige, mapantayon. Amang namala daw ka na iti appointment mo. Okay. Mapantay nga rodan. Mapit lang, Demar. Ha? Rex! Ngayop ka. Imbagak kingkan! Sa lakas king katipagtungpalan ni Risa! Gusto na, Lisa. Ang kararagtag iti. May spal ko man iti maritipigkan. Kriminal na iti, Rex. Sana ba ni? Simu ko at agos ka dagiti pulis. Ayop na iti. Alhan, oh my God. Mapantag kararag iti chapal. Anya na ito nga inaramid mo, Rex. Di ka lakit din nagpanunot. Nakulapan di panunod ko, Bino. Ita lang naka-amerisak. Kinalawakan di panunod ko. Oh, kasano pa itan? Nagkakasukan. Nawag akong di abogado ko. Ang mapalubusan ka nga ta? Makapagpiyansa ka nga ta kat at tapaltog mo? Lisensyado rin siya eh.
Ngam gaputa pinaltugak ni Demar. Isot no tag sa napasol ka. Anya pa nga rod ita? Binalakadan ka. Ngam di nakmat impangag. Uray ni Rod. Naibaga na kanyak nga iso ti imikay kan ka. Tayong bagampay aman nakibiyang tigayim mo. Nasa hair tirik na na. Di nakuman babalawan. Nalpasan. Sangwag nun niya mantibanag na. Nalpas ang nailawaan. Ay, kasigurado. Adadaman tigura kan kaitan ni Risa. Sabay la kumaan. Tasaan amatay ni Demar. Para kanya. Nasaysayat na matay. Anya. Risa. Bino, apay nga da ka dito eh. No kaguram ni Rex, di na kumamat iramaraman. Tasan ko akan no nga tinaramid na. Kriminal yung kayo mo. Kinapod no na, ado apang magbagakan kwa na. Ngam di nakpulos impangag. Sangon na reklamo mi kan kwa na. No niya man ti plano yo. Jak kontraan. Tapos dumot ang nagbasol. Tumok mo sa di langit tigurat kan kwa na. Kumusta ngayon ni Demar? Naikatan ti balay ti bagina. Maoray lang ang nagsubli ti puot na. Saan ka ngagdanag, Risa? Kadwada ka mangikarkarara ga malasap na kumatipaggad. Agyaman nak Bino. Tsak lakit ti maklon nga dadakdakas pa mapasama kin ni Demar. Amang ano ipatay kumatan. Dakkel ti kasi ti hapo, Risa. Ken ko namat ama oray ti panagsubli ti puot na. Well, katsapay lang kumatawan to ti komplikasyon na. Ken tinapatag. Simo ko ni Rex. Naamiris na ti bidgot na. Kriminal day siya. Makaamiris aya. Maiturid na gam ti pumatay. Gaputan halaos ti panagayat na kan Karisa. Ay ayatan nakalaunay ni Rex. Saan mo amdas day tatap nagbalin na kriminal? Anyat naramidak no saan ko nga ron ngay ayatan. Apay din na maklon day ta. No talaga ngay ayatan nak. No niya ko mati pakaragsakak. Rumbeng apakaragsakan naman. Ipa ay na. Tangay adda ti ragsak kong kendemar. Rumbeng ko mga agpabusoy. Saan kidi ati anyala ditan ti papampanunot na? Risa. No talaga ngay ayatan nak. Ulitak. Ipabusoy na ti pakaragsakak. Saan lang ati bagbagi na kumati pampanunutan na nga iso ti masursuro. Kumusta kan, Rex? Madamapay lang sa sikasun di abogado ti temporaryo apan nakarwar ko. Akit nasayat nga rod ano kasta? Kumusta ta Demar, kan Risa? Ada oras ngayon ti doktora pa nagsubli ti puot na. Ket na Risa, nalaos ti gura na ken ka. Kasta ka di. No di mo nagkala kumay ti balakad ko. Saan ang napasamak da ito eh? Among ti kapo na Bino. Ay ti kunay ni Risa. Ngem husto ni Risa. Husto ti kunana. Managing bubukod ka. Tila ang rik na kan bagim pinapatagkan ka. Bino. No ay ayatam ni Risa. Rumbang ang nagpabusoy ka. Kitpod nun ay tamang bagana. Ita, anya nga tinapasamak. Nasayat lang. No saan amatay ni Demar. Ikarkararag mo da ita. Kit agkid daw kanto iti pamakawan ken kuana. Bino. Amom Rex, kabaalan na kaapaibalod ni Demar. Gaputa kasmatla kada kayo. Milyonaryo da. Kaya po aya, di mo lapin ang panunot. Nga dasang-sangwan ni papam akaso. Kat amangan na maikat ititakam na. Kat amangan na mabalod pa'y. Mano nga oras pa iti urayan tayo mong iti-intid ti doktora pa nagsubli ti puot ni Demar. Ada pa ito nga oras. Madanagan nak. Risa, pre. Kasanon no sana makapuot. Kasanon. Risa. Tsak lakit ti kabalan. Ipatay ko ti panakapukaw ni Demar.
Awan ton ti sir-serbi ti biyak kanyak. Isot po ti ragsak ko. Isot nang maaris iti biyak ko. Amok, tita. Ngamrumbang lang ang balingkaan na tibkar. Jakam. Numapukaw ko ni Demar. Manglagab-lakit di tilubong ko. Jak ton tari kagayan ti agbiyak. Di ka kan pagsukatam, iha. Saan mo matngaminan a pinanawan ni Demar si Podnayag dito yung ospital? Talaga saan ko apanawan, mama? Iha. Makita yun, mama. Makita yun ti aramid ti tao akayat yu apakiasawaak nga idil-dil-dil yu kanyak. Amok, anaaramid na dayjay. Kapo itinalao sa panagayat na ken ka. Kastapay lang ti ibagayo. Saan, mama? Jackpot yun ngay ayatan nak. Risa. Ano ay ayatan nak? Kasi ti kinunayo. Nagpabusoy ko, ma. Noanyat pa karagsakak. Rumbang na maawatan na. Nga man naging bubukod. Kas jay ti kayat yu amanugangan. Numapukaw ko ni Demar. Nasaysaya't amatayak mutan. Iha. Wan, mama. Numapukaw ko di ayatak. Awanan ti sirpi ti biyak kanyak. Saan ka ti kayat yu mapasamak. Saan ka kumagsarita iti kasta, iha? Sangkit din, mama. Iso na saysayat pa yung asurutak ni Demar no panawan na kitag na nayon. Iha, saan ka kumaakasta? Mala, ikararag tayo kiti amalasatan ni Demar ti pagkat. Kat makapuutan iti ingkadeng ti doktor apan nakapuot na. Mama. Ala, iha. Mangipaunag ka kuma. Amangan no dakas mat ti mapasamag kan ka nung saan ka apulos amang ipaunag iti magan. Uray, jay lagatas nga intugot ko ti inumang. Kumusta ni Demar, ma'am? Maururay ti panagriing na itay pinanawakan nang. Pimanawak ta, makonsensyaak. Ha? Ning, apay mat, ma'am? Sinidirnak ni Risa, gapo iti panangidaldal ko iti kan Rex kan kuana. May samat gayam a kriminal. May turid na ti pumatay. Ay, di pa'y lang. Napaliiw ko ti kinabastos na, ma'am. Kasanungatan, no napilit ko ni Risa ang mga klon kan kuana, kat isot pakiasawaan na. Ay, tagayang, nagmadi ti ugali na. Ma'am? Saan ko siguro ang mapakawan ti bagik, anang? Iisan na bali, ma'am. Kulayo mo ta nakabalo dan day Rex. Wen, nga ba't nanda? Sigurado ang makarwar matlaang day jay. Nagaring ni Demar. Nakapuutan ni Demar, Risa. Risa? Agyaman ka nakapuot ka. Di na ko mapampanawan. I love you, honey. Wen, saan ka panawan? Atita, nagkiduman ang Risa. Agyaman na ka po. Agyaman na. Saan mo? Ngayon palubos ang matay ni Demar. Naasit ti apo mo, Risa. Ay, ayatit ni Demar. Ipatay ko, numapukaw ko. Risa. Isot nang mari si tibiyag ko. Awanan sir-serbi kanya tibiyag numapukaw ko ni Demar. May tuloy ti daron. Talak-amon na ti do sa akatukad ti naramid na. Kasanon na agkid daw iti pamakawan kat makiareglo. Makiariglo? Kalpasan adandani napatay na ni Demar, mama? Iha. Aging ka kadiit na kat isupay lang isaksakit yu? Kayat yu ang makiariglo? Saan nga ikita? Mama, saan kayo mauawatan? Kas di lang aro din tayo napasamak, idildil yu pa ila kanyak? Isakit yu pa ilaan na dyan sa iro? Anya kayo kadi? Sa bali tinagawatam iha. No ti tao ang nakabasol, kat kayat na ti agbalbaliw, wano agpabawi kadagiti nagbasulan na.
Sana dakas na ikamtigundaway. Mama, Amok mat iha. Man nakimisa kan agbuteng ka iti Diyos. No kasta, mamakawan ka, tapno mapakawan ka. mamakawan tayo. Ngamnas ka na madusa, tinagbasol iti pada na atao. At dalindag tayo, mama. Jak amo kada kayo. Nga maawatan niyo kumamot tiriknak. San abarang-barang tinaramid na. Pakawanan? Kas di laang, mama? Dandanin na po ni Demar gapot kinadakas na. Maawatak day ta iha. Ngumkas itinakunak. Saan adakas no mamakawan ka? Mamakawan pa ti Diyos. Datayo lakit din a pinarsuana ti saan. Oh, kanya ti planon, ta nakapagpiyansa ka. Mapan ko kasarita Teresa kan Demar. Huh? Masaya at. Apa nakakita iti pamakawan? Mapakawandak. Pagyaman no saan? Awan marami dak. Awan kas iti padasem, Pards. Kidawag langan nga regulan mi ti amin. Bayada kami nagastos tayo di ospital. Gandanyos pero Jesus ta. Napintas deta na panunot mo. Kat kabayadan ha? Sikapay lang ti makamo di opisina. Tayo nga isikat ti simukat kinirod. Anya? Agbakasyon na. Kahit kung iluliwag ti amin. Sige, ano kang agdanag? Siguro, malipatak tumot lang ni Risa. Aywan na. Ayan yan, aya. Nalapit leksyon kanyak na ito'y Pino. Asan ngagnanayon ano anya ti kalikaw guman ti tao. Kat magunod na. Ay, pudno da ita. Kang ronan ti amin. Nasken asor-sorwon tayo ti mga hawat iti pan nakapahay. Ay, kat talaga, mat. Tati pan nangawat iti pan nakapahay. May saday taatan dati kinatak ng kinaturan. Risa, ada sa nga iliyo. Anyat ka dam dito eh. Umay mo ka di uluyan ni Demar? Ha? Kasano nakarwa ka? Imayak ana dalos ti rantak, Risa. Umayak agkid daw iti pamakawan nyo kan Demar. Pamakawan? Maag ka. Kalpasan adandani mo napatay ni Demar? Kalaat ang makapanunot ka, agkid daw iti pamakawan? Honey, padanunong ni Rex. Ayok ka, Rex. Gapu iti kinadakas mo. Dandani na tay kay ayatak. Ulidak. Pakawalan na ko ma. Pagbabawiyak din naaramid ko. Bunga tinalaos sakit tinakam ko iti panakapaay ko idayat. Saan ang nakapapati dayta kalata pa nagpanunot mo agpakawan? Gapu lang iti dayta pumatay ka? Asino ti mamatikan ka ita? Nakulapan di panunot ko. Imayak tagkidawak iti pamakawan nyo. Kinundawak ti kada temporaryo away-wayak. No, mapakawandak. Dakilo na pagyamanak. Kiti ikarik. San ka iton ariripukos pa'y? Diyak ka mo. Ikandak ko may tikuntaway amang litop iti bidot ko. San ko agad-gatadan tinagpasulak. Nung nakasaganak amang tad iti katukad ti Danyos Perwisyo anaramid ko. Kasi tinakunak. Nung mapakawandak, takila pagyamanak. Nusan, nakasaganak ang mga awat iti katukad tinagpasulak. Nang runakin ka, Demar. Pagsasaritaan tayo kumaday to'y. Inton makaruwarak iti ospital. Pakawanan nak, Demar. Nakaamirusak. Kin pagbawayak tinaaramid ko king ka. Kita kiamanak. Tan nalasatan ti pagkat. Tano saan? Pagbabawiyak tong palbiyag ko, natay ka. Kasi tinakunak. Pagsasaritaan tayo daytoy, inton makaruwarak iti ospital. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon.
No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video, ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang, agyaman na pagayam.